February nisom ni pali ania President Putinan sipaite special operation titurin thupek apeta ramdang inrolte natakabaya avauzui iwanin adem le tunlai chu Indopui panina nulama Europe din mun derthon hun laiberle Indopui pathum narim nam thailaiber antiangin Russia in Ukraine run atum chungchang thukal lam le holam awm zut ranga zoram khovel atangin ziak turangen na kadong nol thina kim chang devin karon update zo thin don ane city Lalrinawma Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan nilai zan khan nuk ul trawin aram mi puiten nena thucha soin khovel thiata Ukraine mi puiten Russia nen indo andulo thutale Ukraine rama Russian omtepo tinat nilovin ven him ani tur thute Russian President Vladimir Putin chu andamrin naya sipai noi khat singkwa achop ngek nguk te chu kir turin le UN Security Council meeting man mo go turin angena angin UN Security Council meeting man mo hi New Year ka nei chuk ania tunkara voini UN Security Council meeting nei ania President Zelensky chuan Ukraine sipai reserve singthum sangruk te chu raldau tura inring turin akole zuibok New Year kopuya UN Security Council meeting neitan meklain Russian President Putin chuan Moscow a zinglam darnga le minute somnga a aram mi puitele khovel thiata thucha rorum tak aron pong ve thunga Russian sipaite chu Ukraine rama special military operation nei turin thupek achua hei hi mi pui vengim tur anni tin Russia in Ukraine abai wanga ramdang loin rol interfere tumte chu volok ngalin ramdang tu po loin rol tumte chu rang taka chanlet anniang asokok chu tun ma a in history a lathengai lo khopa na sathil in mudonani tin Donbas region a Ukraine sipai omek te chu anral thom te da tha in peturin le ral thom tungtu te chu tinat anni lawang ate hetianga Putinan special military operation nei tura Ukraine rama sipai atilu chiam mai hi UN Security Council meeting chuan adem hlea kumsang hi sompanga a Minsk agreement siam international law UN charter bo chetna ani ati UN Secretary General Anthony Guterres phai chuan UN Security Council meeting honna chuan President Putin minglamin Ukraine ramribula ansipai dele Ukraine run lo tura ngenin aphut ani UN Security Council a hian anin ni chok thinangin February nisom ni paliatangin Russia chu chairman tur ania West ram tetan afu chelo hun nin Russia point chu mi hun ram chang chu chuin February nisom ni nulama thale chungvel Ukraine ram run tuma alo jim tot nuwa sipaite atilu tanta ani Ukraine President Zelensky chuan ami puita chu fuin February nisom ni paliatanga nisom thumchung state of emergency apuang zuya Russia po ngensi votitin remnele mona kandua mase kanram minchu saktuma minron baya kanfate tana din mun laom inrontia sipaiten minkap ani chuan kan hnunglam nilovin kan mel in muang tin thisian tamtak alwan chuan Russia mo phurna aniang ati President Putin chuan Ukraine sipai atirlu chanchu Ukraine sipaiten Donbas region Luhansk People Republic le Donetsk Republic te independence apompoi nuwa chungho venghima Donbas region za somsarivel Ukraine sipai thununa mi puite thlawang haule sipai omlotir ti top atumti asoyani The New York Times chuan hetianga President Putin an official taka thupek achuavele Kramatorsk muna bompok ri niomte Mariupol khopuya seaport apo thilpok ri omin mai khuluite mutur aoma President Putin chuan Eastern Ukraine Donbas region muna Ukraine sipai silaitung in peturin le chumi anilo chuan indona mun chuasan vaturin ashil ani President Putin chu athusoi ashriam khrekrokin vuram savam thinrim angmaya lo nei lo mel apua athusai dan po omjenei le shriam tak ani Russian sipai teral do tura anin peite chu fakin tunlai ral thuam manro changkang an nei te chu afak lebok Putin chuan Ukraine sipai atilu chu Ukraine ramlua optumna anilova mi poite ven himna turani tin ain tlo khal
British Prime Minister Boris Johnson chuan Russia in Ukraine arun vei chuan ral thuam thale changkang mangin Indopui aron tiama sipai ero Ukraine leilunga tirlu anni lawang Russia sipai noi khat sangkua zinga za somret chuan Ukraine hi lu chil mai turin anin paitin US official te chuan ansoi Ukraine ramin lungal theile minerals za somnga zet anthon chuan ber Azov Sea tuipui kama Mariupol seaport chu Putin hian aduti alosoi to thin ani kumsang ni sompalia Black Sea tuipui kama Crimea port po Russian indolong rual besatan alokoi puisa chu sakthut to ani Black Sea tuipuya Russia chuan thlakhat kalta khan indolong worship sompani chuang alo chobrup to a chung chu zaza indona bungro thachi phurle indona tura thuam thafam ki ma thuam te anni Biden and Putin aron vove dem hetianga President Putin and Eastern Ukraine special military operation titura thupek khovel thiata apuan vele US President Joe Biden chuan thucha aron nei vele in Russia ram thil tile President Putin chen veldan chu pom thailo hulhual unprovoked and unjustified ramdang runna tin khovelin Russia chu adem ledona mipui thethi sen luanna awmani chuan President Putin amo phurna liau aniang ati Pentagon thupong tu John Kirby chuan thisen luanna tam tak chu President Putin amo phurna ani ati Eastern Ukraine Donbas region pumpui chu Russian trong mangtamna ania chumi region a chuan Luhansk People Republic le Donetsk People Republic te an omani he republics panhi omna hi Donbas or Donbas tin ansoi mai thina thumun anni mase LPR le DPR helpol te hian kumson pali tangin Donbas region chu za somthum vel chau anthununa adang chu Ukraine sarkarin military rorel na ang davin ada zuya Minsk agreement angin Donbas region a hian inka hai nei ania mase Ukraine sarkar le Russia pui helpol hian bo chefau tu zoka anin pu ton thin ani DPR president Denis Pestelin le LPR president Leonid Padechelik te chu Moscow Russia chuan remna thuthlung aloziak pui to a hetianga inremna Asia pui chuan Ukraine tanga independent ram angin Russia chu angai tina ani anni pani President Putin chu Donbas region a sipaiti lu turin angena Putin chuan atilhotlin zui tanghal ani White House thupong tu jensaki chuan US in Indomie sipai Ukraine atilu tangem ti zona chu sipai tirlu tur anga ma anlak ri lo thule shemna nasazok khauzok Russia chet dan azirzelin lekko tum ania Russia chet dan chungun takin kan clearani ati US and Eastern Europe ram Baltic state anti Latvia Estonia le Lithuania a sipai enga mazat dalthum famki mathuam atilu to ani President Biden chuan G7 ram hausa hruaitu ta chu virtual meeting nei pui thuai atuma G7 a hian US UK Japan France Canada Italy le Germany te tel anni Russia po G18 kumsang ni chaukan antel tira mase sang ni pariat kuma Georgia abom sheba wangin anpet chuak le ani European Union Foreign Minister ta chuan Parisa Ukraine Russia inkar ansoi hova ziak to thinangin Russia shrekna le shemna turin anlungrol leria President Putina khonbol upazinga ngai michal lang tak anremnual Defense Minister General Sergei Shoigu te President Chief of Staff Anton Vinod te Russia Today Chief Editor Naitu Majirita Simonian te Foreign Minister thupong tu Maria Zakharova te chu Russia thilti diglo khovel kheta digzok tia pong dartu tin le Putin chu Ukraine ramrun tura thoron petu tin European Union ramsam ni poruk zinlu ankhap saka Russian lawmakers zathum somli pakhat tepo anrembok French President Emmanuel Macron chuan Ukraine President Zelensky chu phone abiain Ukraine chu ram pakhat mani ding aniti anpompuiti ashil non le Russia eroin Ukraine chu kansiam tin West ram te kai bule uibuka anpua tun sarkar hruaitu ta chu thi sen chuan le indona wanga thina tam tak aum chuan mo phurtu anniang antimia President Zelensky chuan Ukraine ramria Russian sipai noi ni in minhualvel indona nasa tak chuak thairangani ati
Ukraine ram van borok khar anita hetiang taka Indonesian tham chuak mai thei tur khopa borok atran tak uta chuan Ukraine ram chung borok chu rocket le missile lengvel laka himna turin thlona thlo phal anitalawa Ukraine rama Dnipro Kharkiv Zaporizhia airport pathum chu khar ni in Russia lampoin Ukraine nena aninri na bul borok le Rostov flight chu akharzui bok kumsang ni zon pali khan Donbas region chunga Khwaljinpur Malaysian Airlines MH17 chu Russian siam bok missile mangin ka thlak alonito ane Khovela democracy atlan niam nasal he Bertelsmann Transformation Index chuan kumsang ni som pali athang khan khovel ramza somthum pasari tajir chiangin ram samruk pasaria chau mipui ro relna diktak auma ram somsoria chuan mimal thuneina angchi ro relna autocracies aum ati autocracy zinga China le Russia chu anchung nunglara US le Germany ero athleng meulo mimal zalenna obbele nexorin aum meka thuneina po ti bo lek zel ani ati Tunisia le Turkey ta chuan mimallalna asang chovin mi pakha thuneina pummom athleng zela India sakhothil base thuneina alien sota Philippines President Rodrigo Duterte tele Brazil President Jair Bolsonaro te angchok democracy in autocracy an kalpuina san lea Central America rama chuan mafia indel bolna structure anglek lek atam chovin Africa khumol puya democracy chu sangni somni pakhat nuwa athimek ni in ansoi ziaktu pusi ti Lalrinawma